Milice, pričamo o atletici. Milica Bunčić, šampionka Srbije i trener atletskog kluba Tamiš, Zoran Kocić. Danas sa nama u studiju. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Milice, prvo da te pitam kako se osjećaš posle ovako jednog velikog uspeha? Hvala na pitanju. Osjećam se jako srećno i zadovoljno. Učestvovala sam na prvenstvu Srbije u Beogradu na stadionu Vojne akademije ove subote, 26. marta. I učestvovala sam na 10 km u starim juniorkama. To su također bile seniorke. Ovo mi je bio prvi put da zapravo trčim, pošto inače treniram brzo hodanje već 3,5 godine. I mi ti čestitamo na tom velikom uspehu. Hvala. Koje su nagrade koje si do sada osvajala? Pa bila sam 3 puta prvakinja Srbije na 2 km. Također na 5 km sam osvajala bronzu i učestvovala sam na 3 km u dvorani. I ovo je prvi put da se zapravo probavam tako u trčanju i ostvarila sam lični rekord na 10 km, 43 minuta i 54 sekunde. I odlično ti ide. Da. Ajmo da pitamo trenera. Treneru, kakvi su utisci sa ovog takmičenja? Pa, evo, prvo hvala na pozivu. Zaista i televizija Pančevo vidim da stalno prati ne samo naše uspehe, nego uspehe zaista svih sportskih klubova i to je jedan sigurno doprinos razvoju sporta u Pančevu. I utisci sa prvenstva Srbije su, evo, još uvijek nam se nisu slegli, zaista jedan veliki uspeh za atletski klub Tamiš, prvenstveno za Milicu Bunčić, za naš klub, ali i za grad Pančevo, ja bih rekao, jer ovim uspehom, ovom osvajanjem zlatne medalje na prvenstvu Srbije, Milica je postala najuspješnija atletičarka Pančeva, zato jer je u kategoriji juniorke, naravno, jedina prvakinja Srbije u ovom delu sezone, naravno, govorim. Nadam se da će se to tako nastaviti do kraja sezone. Mi smo se za ovo takmičenje spremali, verujte mi, nekih samo mjeseci i po dana, u smislu kada je Mica odlučila da napravi jednu promjenu. Ona je višestruka šampionka Srbije u sportskom hodanju. Imala je trkačke treninge u sklopu fizičkih priprema za njenu disciplinu, ali ne toliko. Tako da smo u toku zime, evo negde tamo polovinom januara meseca, krajem januara recimo, odlučili pre 2 mjeseca da napravimo jednu promjenu u dogovoru sa njom, da ona nastupi na ovom prvenstvu Srbije koje je u organizaciji Srpskog atletskog saveza održano pre 2 dana u Beogradu. I pokazalo se kao jedna dobra, ne samo ideja, nego realizacija. Mica je uspela da ne samo da dođe do nekog dobrog rezultata, već i da pobedi. Mislim da je baš iznenadila sve ostale takmičarke, jer nisu očekivali, znali su da je jako dobra, ali u jednoj drugoj disciplini. Ovo je nešto potpuno drugačije, potpuno je drugačija i motorika i sistem treninga, tako da smo mi za tih mjeseci i po dana uspjeli da je premostimo onoliko koliko smo mogli i bez nekih velikih poteškoća. Uspjela je zaista, zahvalnost njoj, veliku psihologiju motivacije pokazala, tako da mislim da je to njeno najjače oružje. Koliko je teško pripremiti decu za jedno ovakvo prvenstvo kao što je bilo ovo? Pa vidite ovako, da kažemo da ozbiljna atletika kreće od juniora. To su godišta od 17-18 godina pa nadalje. Zaista do tada je sve uvod. Uvod koji je vrlo bitan. I tu radite, znači, naravno, jedna od najbitnijih faza u odrastanju i ostvaranju jednog atletičara je škola atletike. Tu morate dete da naučite da trči, da skače, da baca, jer ne možete reći da dete trenira trčanje. Ako se bavi atletikom, ako trenira atletikom, onda mora da prođe školu atletike i da kasnije vi kao trener isprofilišete sve to i da na osnovu nekih vaših iskustava i onoga što ste uočili, posle jedno, znači 14. 15. 16. godine znate otprilike kojom će se disciplinom baviti. Konkretno za Milicu, Milica se godinama bavila sportskim hodanjem. Jeste teško pripremati, zaista, to su ipak fizički napori, ali to je sve optimalno. Znate, vi idete onoliko koliko se može, ne koliko se mora. Tako smo i ovaj put radili i kažem da smo u jednom relativno kratkom roku zaista. Nismo imali neka očekivanja u smislu sada za nekih godinu dana i to ne. Idemo bukvalno 3 mjeseca po 3 mjeseca i tako je pripremamo sada jer moramo. Ona je u takvom stadijumu da je prešli sa jedne discipline na drugu, tako da pokazalo se dobro, ali višestruko smo je spremali. I ja se ovom putem hoću se zahvalim i Sportskom savezu Pančeva i javno komunalnom preduzeću Mladost i gradskoj upravi što su nam obezbedili zaista dobre uslove. Milica radi i teretanu ove godine koja je jako puno pomogla.
Tako da i neki drugi pogodnosti koje smo dobili, ali ništa više nego drugi klubovi da ne bude sad da smo nešto posebno favorizovani. Ne, kao individualni sportovi jednostavno vi ste tu sami protiv svih u smislu takmičenja. Tako da ono što ponavljam, psihologija motivacije naše Mice je njeno najveće oružje. Ona je izuzetno motivisana, izuzetno borbena. Meni kao treneru je vrlo lako da radim sa njom, a i zadovoljstvo mi je zaista. I jedna prava stabilna devojčica, vidi se po njoj. Hajde malo da pitamo Micu, koliko odricanja je tu kada su treninzi u pitanju? Kako uspevaš da uskladiš školske obaveze i obaveze oko treninga i svih tih priprema kojima se baviš kada se pripremaš za ovako jedno veliko takmičenje? Ja pohađam srednju školu Josif Pančić, idem za veterinarskog tehničara i uglavnom idem ujutro u školu i onda mi je 4 sata atletika i treninzi su po sat i po vremena. 2 treniram svaki dan, svih 7 dana u nedelji. Ali meni deluje kao da to tebi nije preterano teško. Da, ja sam stvarno srećna kad odem na trening i nekako svu tu energiju tamo ispraznim i budem zadovoljna i kad mi je loš dan, to me onako baš usreće. Pogotovo i kad osvojim neku medalju, onda taj rad i trud se isplaci. To je podstrek za dalje. Juče je održan i jedan turnir za mlađe kategorije. Hoćemo i to da pomenemo? Naravno. Pa upravo ono što sam malo pre rekao, da je škola atletike u svakom klubu treba da bude taj točak zamajac koji će da vam kasnije iz tog kvantiteta napravite kvalitet i morate da radite na školi atletike. Atletski klub Tamiš ima jednu od najboljih, sigurno najbolju u gradu, ali i od najboljih u Banatu. I time se zaista ponosimo. Imamo jednu veliku grupu dece. I eto, nakon što nam se završilo prvenstvo Srbije u subotu sa sjajnim rezultatom naše Mice Bunčić, mi smo juče otišli u Vrbas na prvo kolo atletske lige, odnosno četvoromeč, da je učestvovalo 4 kluba, 2 kluba iz Pančeva, Atletski klub Tamiš i Atletski klub Panonija, sa kojima imamo zaista sjajnu saradnju, i Atletski klub Vrbas i Atletski klub Srbobran. Bilo je negde oko 100 takmičara. To je za uzrast od nekih 8 pa do 12 godina. Upravo ta razvojna atletika u disciplinama trčanja, skokova i bacanja smo radili. Jedno popodne je bilo zaista lepo provedeno. Što se tiče našeg kluba, bilo je 11 dece, osvojeno 40 medalja i u trkačkim disciplinama, i u štafetama, i u bacačkim disciplinama, tako da smo zaista zadovoljni i imamo razloga da budemo optimistični kad je kvalitet nekih budućih generacija iz Atletskog kluba Tamiš u pitanju, tako da klinci su se pokazali fantastični. Zaista sjajni rezultati. Koji su neki planovi za naredni period? Evo, Milica je tu. Ja i ona imamo jedan razrađeni plan da 7. maja nastupi na prvenstvu Srbije, pošto u dugim prugama u trčanju se održavaju trke na atletskoj stazi, ali i van atletske staze. Upravo zbog tog dužinskog trčanja. Trka je na 10 km, isto je državno prvenstvo, ali na putu na drumu. Tu će nastupiti, to je u Vrbasu. I onda nakon toga sredinom maja očekuju trke na 5 km u trčanju na Kupu Srbije, ali mislim da smo dužni da kažemo da nismo odustali od sportskog hodanja. Evo, Mica je tu, tako da će nastupiti paralelno i u disciplini sportskog hodanja na 10 km kad je Kup Srbije u pitanju, prvenstva Srbije koji očekuju u junu. Napravili smo jedan plan rada da možemo da kombinujemo trčanje i sportsko hodanje, tako da nam i dobro je, tako se zadesilo da nam jedna trka za drugom idu neizmenično se ponavljaju u ove dve discipline. Hoćemo da pozovemo svu decu koja su zainteresovana za atletiku. Gde i kada se mogu obratiti? Hvala vam. Ovo je sjajno pitanje. Evo, atletska škola Atletskog kluba Tamiš mi radimo na sportskom centru. Sredom, četvrtkom, subotom i nedeljom. Sredom i četvrtkom od 17 sati, a subotom i nedeljom smo od 12 na sportskom centru. Također imamo mašinsku školu, salu mašinske škole od 21 sat uveče, utorkom i petkom. Za njih, pa eto, svi koji mogu da se uzrasti od 6. godine, a u plusu ne postoji. Znači, minimum je 6 godina pa nadalje. Mi vam želimo da nastavite da nižete ovakve uspehe i da Mica iznedri još puno ovakvih odličija kao što je ovo. I zahvaljujem vam se na ovom gostovanju i ispratit ćemo naravno i nadalje vaše uspehe. Hvala na pozivu.